Lako je reći ljepoti, a ja mogu samo da kažem da sam ja osobno toliko njegovan i toliko ljebre da svaka fička na korzu kad me vidi po ljudi, ona stalno viče za mnom, Apoljone stani da te pipnemo, da te malo didnemo, koliko sam lijep ja u duši i izvana Da vam velim, ja sam ipak nekak najzgodniji, to se vidi najbolje po komadima. Mene zove Klaudija Schiffer, me zove Jennifer Lopez, Sandra Bullock, Jennifer Carmen Diaz me zove, jednostavno mi ne mogu dobiti. Ako ćemo ljepotni, mene još uvijek žene opsjedaju, traže i pitaju za moju ljepotu. Ja kad ležim gol na plažama, svi kažu, žene kažu, imaš bre lepo telo kao Apolion i nemoj da ga menjaš. A ja ni ne menjam, staću da menjam kad bre imam najljepše telo ovdje. Gdje je formula uspjeha i vaše ljepote, dugovječne ljepote? Što čovjek treba piti da bude lijep? Puno vrsta i velike količine popit. Ne na čaše, nego na bačve pive popit. Rakije popit.